action as member of PRO 11. Usaw-usang gipanghatagan og award nila DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ug PNP Chief General Rommel Francisco Marbil ang mga pulis nga responsable sa kalampusan sa pagkaaresto kang KoJC leader Apollo Quiboloy ug upat ka mga kaubanan. Gihimo ang awarding atol sa turnover of command ceremony niadtong Biyernes, Setyembre 27, 2024 sa parade ground sa Camp Quintin Merecido Command sa Katitipan, Davao City. Unang gihatagan og medalya si Police Brigadier General Nicolas Torre III nga mao'y nanguna sa operasyon ug commander sa Special Task Group Teknon Alpha. Personal nga nagpasalamat si Secretary Abalos sa mga pulis kang Police Brigadier General Torre hilabi na sa mga pulis nga nasamdan. Every scenario was considered, every risk assessed, every action is strategically aligned with the ultimate goal of ensuring success with minimal harm. Napakalinaw niyan, maximum tolerance. Kaya kanina nung ginagawa rin ng award yung mga nasugatan, ako'y nagpapasalamat sa pulis, no? Talagang nakita natin, tiniis nyo lahat, no? This preparation was a testament to the professionalism and experience of our police force. Number 2, teamwork. This mission was not the result of an individual's action. Hindi lang iisang tao ito, but rather the collective effort of the entire team. Each member, bawat isa sa inyo, no, played a crucial role whether on the ground, in intelligence, or in logistics. It is a reminder of how powerful we are when we come together with a shared purpose. Gibalikan ni Abalos ang sitwasyon sa mga pulis dihang naniid kang Quiboloy sulod sa compound. Nga nanginahanglan og laom nga intelligence gathering ug labaw sa tanan ang panaghiusa. Sanglit dili magmalampuson ang operasyon kung adunay kulang kay ang mga pulis ang mabalikan ug mapasakahan og kaso. Apil sa gipasalamatan ni Secretary Abalos ang katawhan. Sa totoo lang, sa tagal na operasyon, kuminsan there are doubt. Hindi mo maaalis yun. Kuminsan iisipin mo, totoo bang nandyan siya? Hindi ba? Dumating ang 5 araw, 7 araw, 10 araw, 11 days. Nag-iisip tayo, tama ba itong ginagawa natin? And yet, naniwala tayo. Naniwala tayo na nandito si Pastor because that is what intelligence said. Yun ang preparasyon natin, yun ang ginawa natin. Kaya nagtiwala ako, ang ating Pangulo, mahal na Pangulo, from day 1. Pasalamatan natin siya sa kanyang tiwala sa PNP. To General Marbil, who really led all of these operations together, down the ground to General Torres, sa lahat sa inyo. Sabi ko nga, kung hindi natin nahanap, pare-pareho tayo nakademanda ngayon. Ha? Pare-pareho tayo. When we go up together. And when we go down together. Paspas ang gihimong turnover of command ceremony. Gihulipan ni Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosete si Police Brigadier General Nicolas Torre III, isip director sa PRO 11. Si Torre ang mahimong director sa CIDG na 2-star general ang ranggo. 102 days ago, I was given the privilege to be the regional director of Region 11, and though my position is not a very easy feat, I have grown to embrace the responsibility and the challenges that came my way. During this time, under my leadership, PRO 11 has brought to focus the value of timely, truthful, and targeted communications during crisis, and the saying that nothing good ever come easy could not be more truer. General Orders number NHQ GO DES 2024-4486 Philippine National Police, dated September 24, 2024, I hereby assume my position as Acting Regional Director of Police Regional Office 11, effective September 25, 2024. And I sign. Kapintulo ka bulan lang nagsilbi isip Regional Director sa PRO 11 si Torre ug sa bag-o niyang misyon isip Director sa CIDG, lauman matud pa nga maaresto ang mga taong gipangita sa balaod.